O le tuse maamona o se tusi in whapena whaliliwina e Perfect o Yusuf Samita. Le nei tusi na tusi e Perfect i ni Amerika. Le nei foi tusi e fsaswani e te tātou e tali fesili o whapeana na tau su en tali. Ai mese la fesili whingata, fesili o loo tamawhai beso en tali. Le nei tusi e fsaswani te rea te au i te mwhingata, ai mese la vai pea tama whai whaini whiwhiringa o te tapa lava le nei tusi e mawhaina fsaswane e tau. O te iloa o le nei tusi e na tusi e mo i tātou le nei vai taimi. E fsaswane e tātou ia te tātou e iloa le alofa lo tātou tama whalangi te tātou. Ai mese lava i moni mawai le wha maone le ka le sia tue futa ina. E moni mawai foi o Yosef Samita, o Perfect o lo tātou tama whalani. Yesu Kiriso whaola. E alofa tele, la ue a te tātou. Tele o pō e, au tele alu e moe, o te whaitala o tu se mamona, a wae mawhaina. Sosane e te au, palatu langa pō aia, i mea lo mana o mea, e lo mana o tātou tama whalangi, o te whatanu ina le ni, whangai, o te tapalava le ni, tu si mawhaina tu ina maini. Ni au wala e mesi ni ala e whalo alu ai lumala o langa ma so anga pe tau si polo inga. Ni nei foi tu se ma whaina na tu whata se a ina. Ni nei foi tu se ma whaina te e nei fili e satani. Ni nei foi tu se ma whaina pui pui ati tātou ave ma mea tau e me se tari tā i whasosonga ti Apollo. O te iloa, no lo tātua, le nei tu se mone ma wha maoni. E le plau misero whapentu me nei tu se e tātou whaitau, i ma tātou ma whawhau iai. I na tātou le ta ma whalangi, i le swafa Yesu Kiriso, po le nei tu se mone ma wha maoni. E tu iloa e whaitau ma le lo tātua, li heise fisiringia, ma whaina tūna tu le angapa ia, ia te ole tali, o nei tu se mone ma wha maoni. O le kale se Yesu Kiriso la pai o sanga tai, o le kale se le tu futa ina, alo tātou te ma whalani. O le Yesu Kiriso i o le ulo le nei lotu, ma whaina fsaswane te tātou, i ma whaina tātou toi foe ti lo tātou te ma whalani, tātou no nofu mai e pēa umale nei o langa.